opušteni dom i tako, gdje se ne zabave i tako, znate. Kako smo igrali nogomet, tako smo se mijenjali da neko malo odmori, tako sam ja igrao, pa došao, malo sjeo na klupu na igralište da odmorim i vidim tamo kraj sebe, kraj klupe, jel, dole na zemlji, na travi, neki bijeli papir obmotan selotejpom, jel, prozirnim selotejpom, i sad ja vidim tamo nešto piše, ne razumijem ja to, i sad ja radoznao, jel, ako je svako, pogotovo klinac, 14 godina, radoznao šta je to, otvorim bijeli papir, nešto piše kemijskom olovkom plavom, nekakvi znakovi, šta su to, neko arapsko pismo, jel, arapska ona slova, naravno ne razumijem, i uzmem ja to, pogledam s jedne i druge strane, piše svašta nešto i bacim ja to, znate, možda bolje nisam to trebao ni dirati.